wahoze ari perefe w'icyahoze ari perefegitura Gikongoro mu Rwanda Rurabo Kibaruta azagezwa imbere y'urukiko rwo mu Bufaransa kuri wa mbere ku bwicanyi ashinjwa guhagararira bwabereye ku kigo cy'amashuri ya Murambi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Tunisia ryakoresheje imyigaragambyo ejo yamagana icyo bita igitutu n'iterabwoba rikorerwa abanyamakuru kuva Perezida Kais Saied afashe ubutegetsi. Abanyamakuru bavuga ko leta ishaka kubakoresha propaganda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo muri Afurika y'Epfo kirasaba ibihugu bigura inkingo byo ku mugabane ko byatumiza izikorwa n'ikigo cyaho cya Aspen Pharmacare mu rwego rwo kurinda ko cyafunga imiryango kubera kubura abaguzi. Ejo kuwa kane OMS yasohoye icyegeranyo kivuga ko impfu 9 muri Afurika zitagira aho zandikwa. OMS yabitangaje ubwo yagereranyaga imibare y'abazize COVID-19 batatangajwe, kuko ibyo ikabisaba amatohoza. Itsinda ry'abana babyina bo muri Nigeria bari hagati y'imyaka 5 na 15 bizwi nka The Incredible Kids baturuka mu miryango ikennye, bafite abantu benshi bakurikira ku mbuga nkoranyambaga, bakoze gahunda y'ibitaramo bazavanamo amafaranga azabafasha kujya ku mashuri.